Kedamtang aruni pai ICR ni Mahamaya constituency ke Parlopon Narlongati Adarsha arong ke Singpon Paro Kresir Kebra Pokebra ner Kepen Pining aningkan an ke ningkan Trok Kebra ke Thom ke Chok Tanglo Laso Teng Pen Rada Tum Ning Cheparong Ponsi Narlongati Adarsha arong ki Kim Kerang Pon Cheng Hut Kacepaduk Pon Atum Kalitang Lang Tuk Terang Kalitang Hemchandra Inghi Lapen Ruby Singh Crow alang lituma pan chikimo ponsi prek jama sai sidami dengpon Bangso sai Narlongati Adarsha VDC atum penche patir piponsi kes 11 kes YC atum tami chirap chitodun Bangso sai long ki patu pon laki running race bathili ke up Ingdeng dang kedam bipan bijon hijab kibu lahai hui anong abangke KSYC Narlongati Area Council atum pensi nong pajir ponlo halapu KSC atuma hin penabangke pining aningkan HSLC HS kiun lapen BA kiun atuma phan achu ponlo lapen bangso asailong aluhi aman peng pen kachetong dun Karbiang Autonomous Council lunsing teron KSA Central Committee maipu chunbang lapen arisangho atum Ramsing terang retired DPEO SDO PWD Sikaring hi pen ke chenglok ongdung man peng ke dotum chetong dun alhui man peng pen mate Karbiang Autonomous Council lunsing teron pen lam the ke jai pon ke Narlongati Adarsha ara daphan kaching hon thevik lasi pining aningkan HSLC HS ki un lapen BA ki un atuma phan kitab buhi aphan inulalong suri pajir pon po lapen Kevang jilang aningkan katalon ponji aphan tangka lak isi chirap dunji aphitu Narlongati Adarsha arong tin lapen lunsing teron jungjung ningka che themate ningkang sam kedokok ajok irong along tangka suri phokep pipon po bangso tangka kipilake business mate bepar beha pachoklem toya phan pusi lamthe jaite kanglo lapen la arong tin ahok tema government atum ajat solo tumban skin tapilo pinso tumban lo kachali also mara student atum mahanta skin ke pitiglo voi hit kita rank up ni nang people na le tumpan irong tin suri pokep batangka milihin kanang pagi po labanang itu moneng asingkala bangkel aso Pongsa saja datangga bangai menengan ke ribu nang pinjunang ada mohila tu nang linang tekang juneng ali kewang kanang tekang atangka piningan jenilitum lak sile elu jude nahi kali bepar ke plan ni na akhirnya lagi kontrak lain nangel jauh mani ngailang merang itu meeting bang sila so pinso tong komri na satu ahok pen dilitang yung lambai sa putong na pinang identified duri lo kita lagi isi ke mesen ang pek kali madi penangan politician leader atum ninggil peksa politician leader atum boleh election ako rahu ke bot ke tuhangan melong ke soalu yung si doolo pulutan ke laso polling session ke hai puku halas surut ninggil itu peksa da politician tu kasi isi mesen ang pek lo kata kali madi Maka ningarong binili itu. Kijut mate ajo apor hutlun kanamali nalong kopai kemi pen kachetong dun abarim lapente lunsepo Bidya Singh rong pi pen kechenglok prek jam lunsepo tum chetong dun pen Ingdeng trokke bracket home Foundation Day celebration along alir alon pidunsi ingsam jin pen sai amo pachun pon social media mate sekian mau foto malam kucing sini ini kan di dak nolong di reception committee itu dan teman kadang langsung dia kadang
Pulang de pening 2025 pening kan min pun nalong pila itu kira akan pan kecetin mo pon tension roing hi ke producing crow lakin ini kan sungguh lang tuk terang la tumbang thoma men pe sila da kapang tang nalong pia do pun ke tin terang atum lo basi kartu pon lo tini ko update bang ke ni pas ek ni ang ni sini pun nalong pia do solo kado kabe pacitan konsekuen pon lo la pente ini da mungkin include admission in something can see am to sini pun program to pon lo la pente alhi kira ni tumulong ka Muhammad MEC PM luncing teron nak cakap tentang loja non etang muning asentan kami de nalong pila bikin kira laso a programa long kami ku khadang cerabun situ muneng pangmanang si cakap kami tumpan la nalong pila rong program na cakap tu laso program pan eklang nang cik na panong kido la pente arong tin tu sistemi mili tumpan la nalong pia rap arong tin au tumpan ta suri poket la mesen awal sai kechun iji pan lahai na paklem kedam dia pantamni dia sarhil dan tumpan mesen dan nangat siak tekang do la pente aku non la HSLC la pente HF la pente graduate teneng aninkan result kami tumpan ta anso se kita mina pitikang do tenut abang polong suri ko atangka nang panong pikang budi kolom anto se kita jendam ne pam kake tena bang si alang kami nak jetu si lancar nak pikang la pente hala irang lang suri poket ko bang ke la puluje non ke bangi laso mo ciklo soi tarik 26 army ladak mesen pen program nang dipo laso abi si arong tin la ke pacing tur dia panta arong tinulong suri poket tu la lancar nang kita kasih lahir panta ni sampai lo ada dia mungkin jeron panta anso se ni mungkin jeron no apansi reception committee bola on se la Narlongati rong trok apanta non ke bang ji kuno ji kuni election long kuno alang long Hawar ke hat ben harsing rong pi karbing long live